Reka mbasuhuze kandi nongere mbahe ikaze nshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari nabo bitari kugenda neza ni ukwihangana. Turababwira inkuru idasanzwe kandi ishimishije ku mpunzi zo mu Rwanda, aho zigiye kujya zivuriza kuri mituweli, ni ukuvuga ubwisungane mu kwivuza. Turababwira kandi ko mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba hari kuvugwa ubujura bwo ku rwego rwo hejuru, aho ngo abajura bahiba n'inkono ishyushye batayirebera izuba. Ngizi inkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye mu nyemerere mbanze mfate akanya gato mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri uw'agaciro gakomeye cyane kuri twe. Turagushimira cyane byimazeyo, kandi nawe wakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Mwarakoze cyane guhitamo twebwe, ariko tunibutsa mwe mutarakora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutanga igitekerezo kikanyura ku Ibendera TV. Nitwa na Cretin Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV, ikaze. Minisiteri ishinzwe ubutabazi mu Rwanda Minema yatangaje ko hari gutegurwa impinduka mu buvuzi buhabwa impunzi zose ziri mu Rwanda, ku buryo mu mwaka utaha 2025 zose zizajya zivuza hakoreshejwe ubwisungane mu kwivuza mituweli de sante kimwe n'abandi banyarwanda bose. Inkambi zose ziri mu Rwanda zirimo ibikorwa remezo by'ubuvuzi ku buryo urwaye wese ashobora kwivuriza ku kigo nderabuzima gifite ibikoresho n'abaganga bimwe bikiri mu maboko y'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku mpunzi, mu gihe ibindi byamaze gushyirwa mu maboko ya Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda. Mu biganiro Minisitiri wa Minema Major General Retired Albert Murasira yagiranye n'abasenateri bagize Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga, Ubutwererane n'Umutekano muri Sena y'u Rwanda kuri wa 27 Ugushyingo muri uyu mwaka 2024, yagaragaje ko hari gutegurwa gahunda yo gushyira impunzi zose mu bwisungane mu kwivuza mituweli de sante nk'uko bukoreshwa n'abandi baturage b'u Rwanda. Minisitiri Murasira yavuze ko iyo gahunda barimo kuyisuzuma ku bufatanye na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Minecofin ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Minisitiri Murasira avuga ko ngo ibi bigamije kurebera hamwe amafaranga impunzi izajya yishyura buri mwaka kugira ngo ihabwe serivisi binyuze muri iyo gahunda ya mituweli de sante. Minisitiri Murasira agira ati, impunzi ziba mu mijyi zose ziba muri mituweli, ariko n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ribibafashamo. Bishobotse rero mu mwaka utaha kuri gahunda, impunzi zose zigomba kujya zivuriza kuri mituweli de sante. Imibare ya Minema mu Rwanda igaragaza ko impunzi 9,808 ziba mu mijyi zifashwa kwishyura ubwishingizi mu gihe babisabye, mu gihe ababa mu nkambi bavurwa ku buntu. Minisitiri Murasira agira ati, naho baba ni ukuvuga impunzi basanzwe bivuriza mu nkambi bakavurwa ku buntu, aho usanga n'abanyarwanda iyo bagiyeyo nabo bavurwa ngo hari igihe badatanga mituweli bavuga ko baturanye n'inkambi bazakomeza kwivuza ku buntu. Minisitiri Murasira yahamije ko mu gihe iyi gahunda yatangira gushyirwa mu bikorwa yazorohereza HCR mu kuvuza impunzi. Uretse inkingo abenshi bahawe, impunzi zirenga 75,000 ngo zasuzumwe hepatite B, mu gihe abarenga 89,000 basuzumwe hepatite C.
imibare igaragaza ko u Rwanda rufite impunzi zirenga ibihumbi 135 zirimo izo mu nkambi ya Mahama icumbikiye impunzi ibihumbi 68 n'abantu 115. Izindi nkambi zikaba zirimo abantu benshi, harimo iya Kiziba icumbikiye impunzi ibihumbi 14 na abantu 350, iya Kigeme irimo impunzi ibihumbi 14 n'abantu 868, iya Mugombwa irimo ibihumbi 11 n'abantu 980, no mu nkambi ya Nyabiheke harimo impunzi ibihumbi 11 na 480. Reka tunyarukire no ku yindi nkuru twabwiye turi buze kurebera hamwe. Turababwira ko bamwe mu baturage bo mu murenge wa Kabarondo mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda bavuga ko ubujura bubakorerwa bumaze gufata indi ntera, by'umwihariko bukorwa n'abana bazwi nk'abamarine badatinya no guterura inkono iri ku ziko irimo ibiryo ndetse inashyushye. Ubu bujura bwiganje ngo ahitwa i Rusera mu murenge wa Kabarondo, aho abatuye muri ako gace bavuga ko abana babukora akamejeje ku buryo baniba ibidakwiye kwibwa nk'uko babitangarije TV10. Umwe mu baturage bo muri aka gace agira ati umugore yaratetse njyewe ndi mu nzu, inkono ye yari irimo inyama, yinjiye mu nzu agiye gutora utuntu tw'uturungo asanga inkono barayijyanye. Aba baturage kandi bavuga ko aba bajura batanatinya gutobora inzu n'abantu barimo ngo ntibibakanga kwinjira mu nzu. Undi muturage nawe yagize ati bamena inzu bagatobora cyangwa isafuriya bayisanze ku mashyiga bakayiterura bakayitwara. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba SP Hamuduni Twizeyimana yatangaje ko aba bana baturuka mu miryango isanzwe irimo ibibazo, ku buryo ngo gukemura ikibazo cyabo bisaba ubufatanye bw'inzego, hagakomezwa ubukangurambaga na gahunda zigamije gushakira umuti ibibazo biri mu miryango. Yavuze kandi ko iyi santere ya Rusera iri gutera imbere ku buryo ari nabyo bikurura aba bana baba bavuye mu miryango yabo kubera ibyo bibazo bitandukanye. Aha agira ati abo bana nubwo bazerera hari igihe rimwe na rimwe abaturage babigiramo uruhare, aho usanga ngo babakoresha imirimo itandukanye, babaha ibyo kurya bakabahemba n'amafaranga. Ibyo rero ngo nabyo biri mu bishobora kuba byatera ikibazo. Agira ati tuzakomeza kubegera tubakangurire kuba bagira uruhare ku kuba abana babo basubizwa mu miryango. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba kandi yanasabye abaturage kudakomeza ibikorwa nk'ibi byimakaza ubujura, ahubwo bagafatanya n'inzego zibishinzwe gushaka umuti w'ibibazo biba biri mu miryango yabo. Tuganye ku musozo w'izi nkuru twagarukagaho, turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho hano ku Ibendera TV. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu, hanyuma mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, ubundi tukageza amakuru kuri bose mu byiciro byose. Niba ushaka gutanga igitekerezo cyawe ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira, ni akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 Iyi nimero inyuraho ubutumwa butandukanye, ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Ndabashimiye cyane kandi nanabasezeraho. Inkuru ku Ibendera TV inakagaruka. Mugire amahoro n'amahirwe, Imana ikomeze kuba arinda.